Narwa Ndagitarî nagwitana mbere kwariria thina ya polycystic ovarian syndrome na kuga kuri ithimi mutabatira kuthithirwa kenda kurikithia obu kethira ari na thina njikanare. Mwekorati unware kumenya ketha thina eno ni polycystic ovaries mwankarira koni daktari na daktari akamwona ne noombe kuwa kirotha ithimi kadhaa bila byomba kwa bikiomba kumugeri ketha menya ketha ni polycystic ovaries or not. Thina imwe mono yana polycystic ovaries ni kwethirwa mwekoro ena thina ya pengine sukari kaiwa ni wetia nuntu bwa hormones na ria daktari akona mwekoro na bwa kirotha ithimi bya kuitha sukari na kithimi kira kiomba kumenyithia daktari kana mwekoro kabisa kethe na polycystic ovaries ni a type of scan ira ruthawa na mono na njira ya uchiari kenda onekana kethira kuri na cyst ini kuonekana kiri the side of the ovaries either ovary imwe kana chire both side. Rira daktari na mwekoro na polycystic ovaries ni kuri na treatment mwanya lakini la muhimu muno ria mwekoro we na polycystic ovaries ni kwithirwa mwekoro na bwite kwiwa ari na change of lifestyle. Itonire muno ni untu wa hormones imbalance mwekoro we gain a lot of weight na ekewa ni kutima polycystic ovaries itweka worsen off na muno gitara muno ria kwiwa na kenya na kwenda mwana. Kwa lifestyle changes mwekoro no bwite kwiwa kirotha a lot of exercises aka reduce the intake of fats, especially if you are very fatty, na aka reduce the portions ya the red meat, na aka increase the portions share the protein from plants, na aka a lot of vegetables na fruits. Ino igatethia ku reduce the obesity na ria mwekora reduce the obesity igatethia also ku balance the hormones. The other lifestyle change to what we recommend ni mwekoro kutha some exercise. Ila shomba kutetheria ku reduce kana ku cut the weight. Na sho exercise ino itugaita walking kana swimming kana inya jogging kana ngogera tu mwekomba kwa kiruta ekwa ne kumutetheria kinya ku build up muscles na ku reduce the fat. Kwa hiyo recommend mwekoro those lifestyle changes kenda omba kwiwa na control the polycystic ovaries. Okaya kwethirwa polycystic lifestyle changes to tetheria mwekuru kwenda watu tofauti wana daktari aka recommend kire ndawa ino kure imwe chithawa mwekuru aka recommend gutumira egwa reduce the sugar uptake kire mwiri wa muntu. Kure ndawa mono common ira igwa gitumwa ni antu barabe bena thina ya sukari kinya mwekoro na polycystic ovaries igagwa ewa akendera recommend gutumira ndegweta mantu mathene mandawa ino nontu kuri ekoro pego banenketo ndawa ino lakini abakandikirwa bathi banenkerwa bakoria ndawa ino toira itumagirwa kiri mtu ena sukari na ntire na sukari imbi nontu kunenkerwa ndawa ino na rimwe akarega kinya gutumira ukaya kwiwa daktari atiamurisa kabisa kama ndawa ino igatetheria ku reduce the polycystic ovary symptoms ira ari nacho. Na si tugaria mwekoro akwenda mwana kuri ndawa chiumchuba gutetheria ku reduce the polycystic ovaries na agatetheria ku kenda mwekomba ku release the eggs na as a result ya eggs yatuka released mwekoro na chance ya ku conceive. Kwa witu ria mwekoro na polycystic ovaries kanare na ndarita ino to recommenda ono daktari araka kenda probiti we kunenea na kenda yomba gusotwa mbere problem iwe kunenea na ria kwena early diagnosis actually problem ni no mwekuru no atetheke na gatura maisha mega problem ya rira mwekuru akara na thina kagita karaja mwankandi of those other ndarini tugwata cia ntundu na kana kwiwa nari ari na very large obesity when obesity niomba kumba kwena difficult to treat lakini either way niomba kuwa kenili mwekwa kumba kuwa keni treatment for a long time
mbere symptoms itirathira.